Awak pandai bang, dari Medan ke Kuala Namu, di Malaysia, Malaysia baru di kapal ini baru Medan Kuala Namu ke Dewa, itu berbaik. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. Kita masih rukun yang ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Dadang, kadang bagi dadang. ya rabbal alamin. Ini sudah satu perkara. Oh nggak ada, kan seberangkat gede nggak ada. Kita seperti yang diawali Bismillahirrahmanirrahim. Ketika katakan Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah ada gerakan di dalam ya Allah, ya harta tidak Tempat bisa nanti tempat nanti jalur Malaysia. hari ini